lokrai dia satu malu kali lokrai nya iha pasti tolu dini lokrai kita nih iha observasi by iha proses hasai B progres hasai B fatin nih ramzorta inclui Señor Ramzorta o embajador Amerika mas marca presencia ini ya atas itu embajador Amerika Horta ya atas itu Halo, manusia sirakar kami informnya katanya ini Embajador Amerika mos marca presença né hamutu ko Dr. Zera Muzorta surmalo kaira lasanan mau ya fatin né kodi hare hamutu ko insa progresso ba hasaibe ya fatin né malu sira idane maka aktual dari balo krai idane atas dulu dini ya fatin né primeiro Nobel da Paz Zera Muzorta hamutu ko Embajador Amerika marca presença né Hodi hari diretamente progresso hasaibe maksudnya lesan ita kompanyi katak dan ngai kaira la sana mau conversa hala ho senhor embaixador hosi Estados Unidos Amerika ni eventualmente how cara casoro banheira, Itania, serviço. Yeah. Depois. Imagine, embaixador América. Foi então José colher dentro e imagine dentro dos lanternos. Colher viro. Dentro do colher viro. Sim. Amiga da What's your idea? 10,000 per minute. But if you speak, if you see like this, it is like small. But you have to go over. Yesterday, I can tell you, yesterday, we put them up there. For this. All of these 6,000 per minute. This is about 4,000. So how much? Already. Don't come. kaira la sana mau tama observa introduz ba embajador Estados Unidos Amerika ni con apa progresso be maka ya embajador Amerika mau hasai una sapato hodi tama bahelar na kumpanya kaira la sana mau manusia ya na embajador Amerika mau hasai sapato hodi tama ba mau ko kaira la sana mau helar stego au poco ini nah suka tela manusia nanti stego Oke, ini embajador Amerika, maksudnya embajador Estados Unidos Amerika ini yang hamutu kok kaira la sana mau iya la laran observa hela progresso ba hasai BN ini yang iya tasi tolo ini maksudnya oin kaira la sana mau introduce ona ba embajador kata iya ne mas que la significativo mai bebe iya ne hahu menos darang ona nessa nita outra companhia maksudnya tamane kaira la sana mau tama ba introduce ba señor embajador Amerika ini yang kata antes ne to iha kele saya kele metagora hau tuno na tam interesante tapi tambah manusia embajador Estados Unidos Amerika simplicidade hafu inde rona intervenção husi kaira la sananos mau nyen ya rafika faz sepatu hudi acompanya kaira la sananos mau rafik tama baiha be laran hudi sukat ka be maka hasai idane maka marusira aktualidade iha kasitolo ni be ami bele relata bai tabot ya iha lokrai kemana kidane kata gerauk ne embajador Estados Unidos Amerika acompaña hosi
Dr. Zera Muzorta, mai cumprimenta que irá lá sanando de mão e a fatin né, ao mesmo tempo haremos progresso com a bem maka ia lagoa tas tulu ni larang que irá lá sanando de mão introduz lá senhor embaixador mal sekan saya tebo acompanha kata redaune embaixador americano que irá lá sanando de mão ia lá be larang mal sekan né maka au bela introduz vai tebo tira ia lokrai idane kita nafatin continua katak malu kira lokrai kira ne kaira la sunu hetan visita hosti embaixador dos Estados Unidos América hamutu ko Dr. Zera Muzorta ho dihare diretamente progresso da saide ia lagoa tasitulu idane malu kira ia lara kaira la sunu introduce la ba Dr. Zera Muzorta kona ba população serma que fatin tamane malu kira ko atu basic bang ne ho dihare diretamente asunto memang kan finalmente lo kuliah aku atau tamu ini untuk jasa sepatu para oh lali kan oke sernero cycle mana mau tidak lagi tidak oke Cartero cycle mana aku atau basic provincia Rona directamente conversa entre sirne ko mau sih How do we sleep on the ground? Just imagine 17 years without the Maksudnya ini maka kualda di pasitolo ini Embaixador dos Estados Unidos América oke Hari hutu. Lah hamus. oke Lah antara sih larang. nanti ke sini Non-boat Hanoi, it's occupied. sí. I only wanted to say hello and to support. Thank you. Rona, bota agora Azoro, mas pro flooding, será solução. Pioneer, it's a boat we have Ao seguro. say it's a boat precisa buat pemasaran American help. We have some help here and there, but oke intervenção Embaixador dos Estados Unidos Americana em Rasic atau membuat kaira alasan mau kata karik precisa apoio rumah ni parte comprometido atau for apoio idane maka nia hato ba kaira alasan mau nune introduksi ke sosi Dr. Zera Muzorta ini kayak kanal mau Rasic hato ba kata buat be precisa maka poinsa hasaide husidane nomos makina Rasic dadaune iaon ni espera kata iha tempo badak oinsa bele ia una redução non è sirene parte non è bele comunicare ser bele fila hikas ba sernia fati jadi mak malu idane iha ini kaira santo introduce la bakata One inch. he showed me it's gone down in one day. In one day. With these bags,
now, you can see. Hey, saya sudah Amerika. Rai orang pedas kembali dari. Antes ne, nada malukira. Nada lahare mais agora dele hare ona ne significa kata be ha hu tu nada ona malukira ko ko tuluri te bosar bahare. Idene ane sanaba malukira. Antes ne sirau hare mai be ha hu hare hetan nada ona rai. Idene mak introdução no te queira la salud mau bas no ambasador ko itani betul jera mudor tarasi ya fatina na malukira. Tapi kita acompaña cerne conversa. Big, not the small one. They're all there. Good. Okay, malukira. So these in three, thank you. Hola, boa tarde. Desculpa tu hakar introduz na patin baita bo chira kata. Dadau ne ia tasi tolo dele kaira sanan mau ho ambassador Estados Unidos America mai complementa kaira sanan mau ho hare progresso sai be ia fatin de ne ane sen katere kata inundação de foi na lais lori prejuízo bot ka lori sofrimento bot ba comunidade sira também comunidade sira tem que lá e fosse que ela sernia fatin tem que evacuar baia fatin be seguro hanesan dadau ne ia forleten igreja vamos fatin hirak nebede também maka kaira no esforço em saber hasai be halo redução do volume be no ne foi espaço ba comunidade sira atu be filha ba sernia ela fatin ia lokrai mana kira ne kai Dr. Zera Muzorta muito com o embaixador dos Estados Unidos América lá luma mai cumprimenta kaira la sanad mau ia apoio de lenek embaixador dos Estados Unidos América rasik acompanha kaira la sanad mau tama ba observa diretamente progresso de halara apoio ne embaixador dos Estados Unidos América atau ba kaira la sanad mau ninia protidown nia parte protidown atu fo apoio depende ba kaira la sanad mau mai be ia introdução kaira la sanad mau até de katak sira precisa maka oisa máquina mai be hetarona máquina bot be maka daraune halau hela normalização nune be mo sahu tun darau kana maruk idane maka informação atualidade ne be que a mi relata be te bo ser lokrai ne ia tas todo din ligado ho esforço ho si kaira la sanan mau nyamba hasai be ia fatin dane maruk idane maka informação ne be ta koko para turona intervenção sernen when all of this, when we can go feel there, it must be a little bit more, we can see that more or less the same. Longboat, can I ask how many houses? Many, some of them already. I can say that because the water down. Many of them they are trying to try again. Many others still with water. That is why by eye I can say it will take another 4 weeks. Yeah. 24 hours. 24 hours. Not bad. But the yellow belt. And you went by boat to that side. Around. You see all the houses. Going there. All the houses. The first day, 2 days ago, maybe in 2 days we'll go again. Very good. Thank you, Master. Obrigado, Malik. Okay. Ini deh maka formalu entre kaira la sanan mau porta nomos ambassador Estados Unidos América ni ne be mai direttamente ho Dr. Ramjorta priano nobel paso di are progresso bahasa ibe iha fatin dane malu
Banel. Talvez a máquina nesse meio. Mas, né? Sebenarnya itu terjadi. Musik. Kami saya ini. Ya, dalam atau informe itu bawa terkata ihadet makina bawa tidak nih maka ninia volume bene bawa enquanto todo gira selo kan itu sanur resinda udah memang kau ini explica mas que volume bene la rumah itu sai dia mudanza significativo teve ba patinene mas que la foto maybe kaira la sanur mau fiar kata ko service itu kan bele ya, jadi maka Okay. How about na fila ba uma? Fila ba uma? itu dulu. Obrigado, bom domingo, bom trabalho. Ako ulta ini wala besa o may besa pa rin. Hindi madam. Ya, nih, malu sih. Zera Mzor, tahu ambassador Estados Unidos Amerika, apa yang kau nak produksi di daerah lain itu, kau nak provide service seperti ini, directamente sila kira ambassador Rasik lahaluan atau tamar Rasik bayi larang hari hari progresividade service dia tren mau. Jadi maka informasi yang lebih gambar di sini juga baik bocor ya lo kayak mana kita nih, itu dapat akupannya ya fatin dan mau. Ini maka aktivitas balok raiknya iya atas tolonnya. Obrigado, Miss. Oke. Nah, aktivitas maknanya hafuin complementa kaira hafuin Dr. Zera Mzor tahu tu ambassador Estados Unidos Amerika complementa kaira la sanan mau senero ho sikera fatinane ho de lao halimar insa observa comunidade cara ia fatinane mos hari possibilidade o insa maka bele ajuda ane sano hin mos ambassador Estados Unidos Amerika rasi kada firma ninya protidaun ka commitment ka tagnya pronto atu apoio depende ba kaira la sanan mau Malu sih ini maka dari atas tolongnya saya tarik progres bemos aku tunda daun mana malu sih. Oke, nebe situasi aktual di atas tolongnya malu sih. Karena katu relata tidak hingga sampai itu kira kata kayak alasan mau lokal continua ya atas tolong boleh halo observasi mbak progres hasai be ya fatin dane hapuin de idane kayak Dr. Zera Mzor, kamu tu ambassador Estados Unidos Amerika, mas complementa kaira la sanano mau, pode hari diretamente progresso ba bene rasik, kaira la sanano mau introduce ba ia ambassador Estados Unidos Amerika katak, be hahu menos derang ona, tambah máquina horsek, aumenta tan máquina botida nebe ke ninia volume hasai be ne botebes, tambah ne kaira la sanano mau, ho ambassador Estados Unidos Amerika rasik, tama ba ia be larang hori hari, malu cira, hansa ita acompaña katak. Antes ne ita lare movimento ihana ba mais ita re kata lokraik ne ia lavar ikira laona tama ba ihana ba significa kata be tundu ni tamane malu kira hare rasik ne ihana ba movimento hahu ihana lavar ikira começa tama ne ba hori lao mas antes ne ita re kata klai idane maka situação actual dari ia tas tolunian malu kira dia kaira la sanos mau rasik antes atau husik fatin nemos hansa by main sempre saya fotografia comunidade será sempre basic ita nih ambassador Estados Unidos Amerika makori kereta oke ita nih mau kira kita sana popo kasih halo oke kita sana makin apa oke sudah halo abo tarde abo say halo ita nih Tira nonton acompaña hello tira carga voz say hello boa tarde basira Boa tarde. abo hoje kala dia puan padak det basira Ako agbaimi
muito na fating ho abonana para normaliza a situação, o governo, a comunidade internacional, na betulong ita, para a situação bem normaliza, para a fila nenhuma e ita mantém calmo, prevenção da Covid, matam loque, vai nebel, hamarik fila fale depois de inundação boa que Obrigado Barak Babo. Oke. Tidak nih maka. Oke. Tidak nih maka. Aku ini informasi introduksi. Malu sira? Sira Pak itu nomor 3. Oke. Neve, hanya saya minta outra companhia, malu sira. Aku continua. Mensagem ya, malu sira, hanya saya minta outra companhia na kata mensagem hosi Dr. Zera Muzorta nian rasi kata khusu bahwa toto atau hamrik na fatin serviço hamoto parte governo kaira la sana mau toto serviço hamoto o ensa makabele tulun itaninia sira daun sira nune bele sayo si situação inundação idane malu sira hori hare ba processo fo nebe makatumai hori nune lori itania povo reintegra hika itania povo ba sirni hala fatin itatene kata itania povo da daune enfrenta hala situação nebe que itohoto hatene acompanha kata inundação ne lori comunidade barak maka hosi kela sirnia ela fatin ba situação de narasik hetan atenção máximo hosi entidade sototo governo kairala sanam de maurasik nomos entidade sototo nebe maka fo apoio idade maka actualidade ba lokrai ne ia tasitolu ninian haneta ni tabo termos o rona kata Dr. Zera Muzorta mos fo ninia mensagem ratik ba ita hotu maluksira na fatin cumpri ba hodi nune itabele ultrapassa situação hotu nebe maka lau ihe itenera ilar malu Timor Wan sira hotu na fatin mensagem kata tau hamutu força lolo lima bamalu so ho idanedet maka ita hamutu bele combate virus nomos ita bele sayo situação nebe que difícil hanesa nebe dadaun ita enfrenta obrigado barak maluksira ba ita bo tira nebe maka acompanha ona live streaming lokrai kirane obrigado barak ba ita bo tira na fatin fiar ita na fatin lori informação nebe que mais que la completo mas be ita coco atu liho ita bo tira ni apoio bele completa idanedet maluksira lokrai dia eu ita tolo obrigado